Samlo ngartile ta danga shugi gi breakfast de an phajchola ni tenzi shugi lai lanchai ma hizera ani kyobola ni ngatrin dis chita su ani danga shugi gi breakfast se se gi thadichi de phajchola nga shugo tumde ra shugo da anzu fulgobi la ja hondi tsedi nyamdu shugo sams hondi tu anda pumanche di nida dang wanda tsime chura hondi tsimni dedi dara tisanga ani shugo jinye shugo sams hondi sedi ani Sirunang kali-kali. Samlo shugi gi ngartile da samlo tashle ani enda shugi gi nganzo shobje lane ta breakfast lane ra hondi sede ani marang thale ge desha tenzi namla Good morning, tashle. ni gi shogo da ni fulgobi ya hondi se Ani di roti phati mi. ani murande andi tenzi chigila maratta shedesha to mulutu roeg thetigre Tashi dile. anti shune jeyo tamani ta jikse la ani tanga je handa ningungi khala ngaz to sesain la tamo tenjila mo handa leso an mo handa khala sata sashimare ani ningungi khala har soin la na ni chana kauja honde da dresui ani sui this gender roshnuira taste show samsa ani ngara mal lega nenda yun sa sira is ya tale Guys, आपको पता है ऐसे ni
अभी मैं मैक्स को पार्क में वॉक कराने के लिए लाई हूँ और ये है मैक्स 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 मैक्स। ओए मैक्स इधर आ। मैक्स मामा ऐसा हुआ झाड़ियों में मम्मी। और ये मैक्स का कोई बड़ा सा दोस्त है। चला जा मैक्स, काट लेगा तेरे को वो। कालू काले काली तो काली। अभी मैं मैक्स को लेकर घर जा रही हूँ। सूट चिक सासू हैदा चिक चेन देसा वन दे सलवार चेन देरा दिंगे गिशी दे गांस ता वन दिगी कुर्ते दिरे अनि थ्रिंग इन्यंदु दिना दोना अनि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है ना नास अन शिते जागो अन सही जेयो। Bye bye.